Kajinglet jingo jong upo Francis ya sao teli kiri hakini ki artayo kalawan ra shibun kijingker khu jong blay lengba kajingdon jong ute ushakri jong unong mi bujili ya Petrus ukpa ba khoj ni upo badengkong kabalang. Upo Francis ubalong unong mi bujili ba arspa henreu nadu kapor jong Petrus haka artarik unai lur ulalit jingo ekari Indonesia nangtei ulalit jingo ekari Papua New Guinea bat saya ka Timor Leste. Bat menta udan ha Singapore kum kari ba khaddo ban penkut ya ka jingjingo jong hado ba Asia menta u banai. Kum ka khubor balayo lom na ki social media watla ka DBMN TV kampatla ban pentikna na ki bor bahalor jong kabalang ha ka tekari henry ratikna da ka jingpla jong ka te ka longkmi kumba POE ha ka video ba ukhon jong ka ubam nang ban kren haba kayo sngo ba upo Francis unya na ka surok ba marjan kasnong jongka kalam ni bandit kendu ni bandu iyo hasurok haba kalapoi hasurok ka kerpa ikinong ap surok ban sha ka bannet pha kerkhu ya ukhon jongka ubam nang kran kila ailan bat kalalit pha kerkhu bat anda ladab duai bat kerkhu po uta ukhon jongka ulalat kran bat kate kalong kumi kamla set show e kajing knan mat ka yam hokadeng surok ta kajing sakhi jongki babuat kelihatan kan? Diberkatin ya. Aku pegang kepalanya. Ini apa isinya? Dalamnya apa? Mami ini dalamnya apa? Aduh, Mami udah sedih ya. Iya ya. Ini isinya apa? Ini udah cium tangan. Kamu ya. Mami. Ini ke sini ya. Iya. Dikasih berkat ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, buat tenang-tenangan ini. Mama buka Mbak, aku mau lihat Mbak. Ada Masario isinya. Iya sih. Masya Allah. Aduh, Mami bener, aduh gemeteran Mami ya. Iya, jarang.